अहानबदा मरोई बपाव इम्फाल वैली दा अमुहन लाकनिंग्रे तोंगान बा एडमिनिस्ट्रेशन अमगे मखादा लेखरगनी हाइना हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ले पाव हाकिबना फोंदोक्रे मसागी लम लेतब कांगबुना तोंगान बे स्टेट नत्रगा ऑटोनॉमी तानबा यारोय हाइना ऑल जलेरोंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट माइबोन फाउमैना फोंदोक्रे अमदी इंटरनेट के अथिंग लौथोक्ट्रबदी ngasi थबक लेपै खुंजंग चंगसिलगनी हाइना अमजु अमदी एडिटर्स गिल्ड्स मणिपुर ना अकन वाफम थमख्रे खुरुमजरी ELITETV की मणिपुरी पाव मिजेंग ताबिरु पुनमुपुर ऋषिकेश नावरेम ना तराम नोक्चरी मियाम मपुंग एबा ई पाव पिद्रिंगा की मांगोइना कोविड-19 गमरी लेना लेगांगना पिरिबा SOP सिंगाक न चतपिना बखंगंजरी मियाम मतंबुबदा मास्क ओपिबा कुछ सा सेंगना हमदोपिबा अमदी मी अमगा की मरक्ता फिट तरुक लापना लेबिना बखंगंजरी मसिदा सुनतना कोविड-19 के वैक्सीन सिंग मतम चाना कापथोकपिदुना लाइचत असिबो लांथेनाबदा अदोम अतोमसु थौदांग लोपियो हाइना ELITETV की माइकैदगी मियाम दा अपील तौजरी हौजिक मपुंग एबा पाव मियाम दा संदोकना पिचरी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर लेपा हॉकिबना हाइक्रे मदुदी महाक अमुखना इम्फाल वैली दा हलरोय तोंगान एडमिनिस्ट्रेशन अमगे मखादा लैबा पामले वफम असी ngarang इंडिया टुडे गा उनाबा अमदा फोंदोखिबने महाकना मखाताना फोंदोखिबदा वैली एरिया दा मैतै सिंगना मखोइबो तमथिना ओपी नेबिदे पॉलिटिशियन सिंग ऑफिसर सिंग इम्फाल दा अमुखना लैबा पामद्र हाइबा वफम थमखि महाकना मखाताना फोंदोखिबदा होजिक फावबदा मंगोंदा अनिरक अटैक तौखरे लोइनना महाकि मयुम सिंग मै थादोक पिखरे युम मै थाबा मतमदा कनामतना कनबिनबा लेखिदे सुपनतंगे BSF पर्सनल खरना महाकु कनबिकी हाइकी महाकना मखाताना फोंदोखिबदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 सी के मनुंग इन्ना इम्फाल वैली दा लैरिबा मियोय सिंग अमदी जनरल दा लैरिबा सिंगना चिंगदा खुंदा बके अयाबा पीदे करिगुंबा चिंगदा करिगुंबा अमा पांगथोके हाइबा तारगदी हिल एरिया कमिटी नत्रगा गवर्नर की अयाबा चंगी मैतै सिंगना ट्राइबल सिंगबु वैली दगी तांथोकपा पामी मरमदी लमगी वाहौना ट्राइबल सिंग वैली द खुदोंग थिनिंगाई ओइरे चरा हेंदुना सिरबसु सिखरगे तंपाक्तदी अमुक हन हल्लरोय नाकलमरोमदा KPA की MLA अनि इंडिपेंडेंट अमा लोइनना BJP की MLA तरेत पुन्ना MLA तराना तोंगानबि स्टेट अमा ओइना हिंगबा पामी पुन्ना ट्राइबल MLA कुन्नी अवाट पतरा अमसु तोंगानबि स्टेट असिगदमक खुयेक पिरगने मरमदी मियामना मखोइदसु तोंगानबि स्टेट अमगी अपाम्बा लैबननि हाइना महाकना मखाताना फुंदुके कम्युनिटी अमा लैरबदी कम्युनिटी अदुगी लमसु लैबताई लम लैतबा कम्युनिटी ना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट ऑटोनॉमी तानबा यारोय अरानबा दाबी चनबा वागनी हाइना ऑल जलेरोंग ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर वैली के प्रेसिडेंट माइबोन फाउमैना फोंदोक्रे वफम असी ngarang पाउमी सिंगा उनाबा अमदा माइबोन फाउमैना फोंदोखिबनी महाकना मखा तारादुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबा हाइबसी करंबा कम्युनिटी ना तांगदबनो हाइबा दुसु मुन्ना खंगबा मथौताई कम्युनिटी अमा लैरबदी कम्युनिटी अदुगी लमसु लैबताई लम लैतबा कम्युनिटी ना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमदी सेपरेट ऑटोनॉमी तानबा यारोय स्टेट अमा नत्रगा ऑटोनॉमी की स्टेट तानबा तारगदी लम लैबा कम्युनिटी अदु खक्तना तांगदबनी लोइनना होजिक थोकलिबा इरांग असिदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौरिबा असिदा जलेरोंग कम्युनिटी ना सपोर्ट तौदे अरान बदाबी दी मणिपुर दा चटनबा वागने मरम असिना अचुम बदाबी तौबियो असिगुंबा डिमांड असी अखोगी हिस्ट्री लैबा कम्युनिटी ना तानबा ओइरबदी ओइथोकनी सु मखाताना हाइकी मणिपुर दा इंटरनेट की अथिंग थमलिबसी हंदोक्तब तारगदी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमदी एडिटर्स गिल्ड्स मणिपुर ना ngasiदगी थबक सुबह लेपलगनी हाइना IPR मिनिस्टर की खुथांगदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा सेरोल अमंगरांग पिसनख्रे सेरोल दुदा मरुइना पलिबदी इंटरनेट थिंगजिनखिबा असिना प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पाउमी सिंगी मथौ पांगथोकपदा अचौबा अपनबा अमा ओइरे अमरोमदा नेशनल हाईवे दा ब्लॉकेट चथबना मरम ओइरगा प्रिंट मीडिया की लोइना दरका ता लैबा पोटलम सिंग लैसलक्त्रे मसिना मरम ओइरगा खबर नंबर लेपा याबगी मोंग लाक्ले फिबम असिदा मणिपुर लेंगाकना मियेंग चंगनिगे अमरोमदा हाना DIPR अमसुंग प्रेस क्लब ता इंटरनेट पिरंबा थिंगजिनखिबसी हंदोकपियो लोइना मीडिया हाउसिंग दा लिस्ट तौरिबा इंटरनेट सिंगदा अथिंगबा थंबिगनो अथुबा मतमदा पॉजिटिव ओइबा थबक लखलानिंगे ngasiदगे थबक शुबा लेपगे खोंजंग चंगसिलगनी हाइनसु हाइकी
Yare. Hojik lariba Manipur gi fibam masigi matangda ngarang awang mothaki mifam ama pangthokre Imphal gi First MR Complex da pangthokiba mifam da hojik oidiba security gi matang sida kupna khanaki khanaba aduda state amadi central force gi senior officer sing saruk yaki hojik pawda miyoi humfutra henbaki punsi pikhamna kre yum lisingani gi mayada maina saki badanatna lanai amagi Laingaki mal chang kayasu amang tathokre Manipur da santi hanjalaknaba top thaurang paikhatle Indian Army ge Kangbuda kilometer chamri ge border area ngak senbage thabak su sinakre hari Iram damasida thokliba tangdu leita dabagi irang asina maram oiduna miyam gi thabak thoramda ning tamba faurok asi lenga na kan mam yeng sangbiduna ing tapalam damama oinaba hotna duna mahausa gi punsida hanjana bo hotna biyo haina learning thaw amadon development society of youth ki convener bijoy angom na phongdurakli wafam asi ngasi uripok sinam lekai da uripok sinam lekai maira lup amadi learning thaw amadon development society of youth ani na khosamna duna kokomi gi midyang makhada phangkiba wakat mifam da phongdokebani magna makha taraduna iram damasida punna kundaminariba furup marak asida kanagumba kharana macet tanaba hotnarapa khudingmak miyam pumnamakna lingjel manana tholoktuna khongjang changsaminasi loinana kokomina changsilapa khongjang khudingmak tasu lekai gi miyamna saruk yagani haiki Umatamda ning tamba awak taba mayam asi akoigi lebiriba lebakin mapi mapa oibasingsina hairiba thokliba thokdok wathok sing asi tangdu leitaba hanagi akoigi iramdamsida punna nuksi sanana leminarapa chingmi tami punamakna amatoina leminaraga aleleta tanaduna hairiba iramdam asi ing tappa ukcheng khojen timba tinaba jati punamakna leiba iramdam ama oihannabagi panamna khoi ngasi sidin protest pangthok sabani loina akoigi iramdamsida leiriba akoigi ing tapna lejeriba jati punamakna phuruk kuntha nithoi humdoina pullaga leiriba iramdam asida kanagumba kharana akoigi iramdam asibu mache tanaba silakba khudimakse akoi praja punamakna lingjel manana lekai sina iramdam sina tholakpa loina kokomina changjalakpa khongjang khudimakta lekai sina su akoigi saugachagani habise akoi chena akoi lekai sina puna apunbagi phire amoina akoi hojik lep Paugi meratana atem premata punna luminasi Babina Diagnostics Manipur da ihan hanba oina ingsok lisingamaga chamapal marifuhumdoida linkhatki masina awang nongpok Bharat da yamna pak chawna miyoi bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kayagi changyeng sing pangthoi mayamdugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pakna pangthokli wana honajaba miyoi bagi sebani khana angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mateng pangjaba si sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, loinana hematology, clinical chemistry, amadi clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come admission open for 2023 and 24 session. Breaking matungda taram nokchari
Arjun Ram Megwalbo Law Minister oina Kiran Rijiju gi mahutta puna bakhangan khrei adum oina Kiran Rijiju Minister na Science Arts Scheme Minister oina adum leragani Megwal gi oina mahaki hana puriba portfolio singi mathakta Law Minister gi thausu puhan bani mathaki warol sing asi Rashtrapati Bhavan na thadorpa cherol amana khangalakhi bani panbayabadi Kiran Rijiju na Law Minister gi pharmacy haukiba inkum jali singani kunmathoi gi July 9 gi puduna lakhi bani Karnataka ki Chief Minister oina ba Siddharamaya gi ming pikhalakpada Karnataka Congress ke Chief DK Shimbuya Kumar gi mananupa DK Suresh na nungai taba phongdokre adum oina mag Shiva Kumar Karnataka miyam gi yenglaga thoina nungai taba leite adum akpu Shiva Kumar bu amuk consider tawgadra tawroidra habatu yengkigani haiki Accident ki thaudokta yamdrabada miyoi mari sire tara mari amana asok panangkre thaudok asi ngasi Madhya Pradesh ki Sajipur district ta thokibani district asi gi Maksi town da yamna kana thorokpa private bus amaga truck amaga thengaina bada miyoi singasi laikidabani amadi sokhibani soklaba sing amadi laikidraba sing adu luhongbage thorom yawba lakiba singni laikidraba sing adu gi manungda nupi ani pikliba anga amasu yauri haiki ELITETV News channel asigi oina miyamna email gi kuthangda ipau thabirakpa matamda email address info@elitv.in da thabirakna bakhanganjari masida sunatana ELITETV da ipau phawna bagi oina phone number 9402890982 da ipau phabirakna bakhanganjari miyamna so ELITETV gi YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da so follow tawbina bakhanganjari loisalakpada maru iba pau amuka na pijari Infal Valley da amuk ana lakning dre tongan ba administration amagi makhada lairagani haina horticulture minister le Paw Hawkim na phongdokre Masagi lam laitaba kangbuna tongan ba stay natraga autonomy tan ba yaroi haina all jalarong organization ge president Maibon Faumai na phongdokre Amadi internet ki athing ba lokthok trabadi ngasidagi thabak leplagani lepagi khongjang changselagani haina amzu amadi editors guilds Manipur na akan buwa from thamkrei Matang asida ELITETV ni sandok chaba nungthil Manipuri Paulo Sinjare mijeng tabiru punamu amuka hana koramjari